Manaya mashikuna kay pacha kankunama shuhatu napaita kachapani kay Nueva York llaqtamanta kaypimi kani kay Quichua artesanías y variedades ukupi chayka ñukanchik kay tiendapi charinchimi tawka qhatuykunata manachu kankunamak chayka sombrederas, cajas, pingullos, rondines, chayta shutik churaykunatapish manachu kankunamak kay Estados Unidos Bronx llaqtapi chayka ñami kay quilla lalay quilla chayamun ñukanchik kañar ayllu llaqta mashikuna kankuna ña preparación ta rurashpa shamukunkichik kay punchakunak chayka mamitakunaka ña hora aswata rurashpa cuistuta ña nishun wirachishpa chayka saritatapish ña alistashpa ña motita ruangapak papas enteras ruangapapish papakunata ña wakichikunkichik chayka kashnami ñukanchik kay Estados Unidos pipish ashankama ñukanchikpa kay raymikunata sinchachishpa hatikunchik chayka tawka mashikunami kay killakunaka ña anunciashpa shamunkunkuna kayachishpa wakin taki mashikunata shinata wakin taki tushukunata comparsas ninchi carnavaleras paykunami chikan llaqtakunapi kay Estados Unidos pika participankuna kay Bronx pipish ñami uyani tawka taki mashikunapish takikni ninmi chayka mashi Manny González paymi hatun raymita organizakun kay quilla lalay raymi kashkamanta chanta Massachusetts llaqtapi mashikunapish Equa llaqta mashikuna paykunapish ñami preparación ta rurashpa shamukunkuna shinaka kay Estados Unidos pish suma hatun pawka raymi o lalay raymi ninchi chayta rurashpa shamushun kay shamuk punllakuna shinaka katishunchik ñami shamuk punllakunaka rikushak maypimi asha videota grabasha kankunama rikuchingapak kankunama karangapak chayka Massachusetts manpish rinata munakunimi asha chaypi asha kuyuri shuyukunata lluchingapak chanta kankunawan karangapak manachu shinaka katipaychik ñuka shutimi kan Segunda Angamarka Radio El Tambo Estéreo canal pimi churasha tukuy kuyuri shuyukunata katishunchik.